Hey All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lerem sangralte COVID-19 shik chuak thar wangin chi aile nun phungpa ngai pela kala tul na ala omri lova Health and Family Welfare Department chuan an ngai District Headquarter tele thingtlang kho puilian deba bollo songbol dan chungchang wa inkhan Aizawl la soi hawani Zo ko thar kal tlanga Myanmar ne na insum don to na ti chang tlon dan tur wing khan minister puti jil nun tluanga hovin champha ya soi hobani Andhra Pradesh TDP President Chandrababu Naidu a road show nei na inchil boina thlenga mi pasari anthi COVID-19 strict chuak thar wangin hanchi aile nun phongpa ngai pela kala tul na ala omri lova Health and Family Welfare Department chuan nan ngai Wayne Khan COVID-19 shik chuak tharin Mizoram aron lu lo na inbor sinakal zela Chief Secretary Renu Sharma Hovin Health and Family Welfare Department ho tu te an thukhoma tuna COVID-19 chungchanga Mizoram din munle tun thlane somne pasari a district sanga mock drill nei report te bo zuin tun din muna chuan hanchi aile nun phungpa ngai pela kala tolna ala omri lova an ngai khovel mun sanga COVID shik thar BF7 in arun thar mek lain India ram din mun chu alazia hle a Mizorama po he shithari lalut lovin tun thlane so bathuma tang khan vo in thlengin Mizorama COVID-19 kai thar mu chu an lova amero chu India rama COVID shikthari aron lu tan to awangle alen na rama tanga khwalzin ten khoi state po an tlo po theireng awangin COVID-19 laka inven na sang mas bua midang nai lo le kut ti faingun ero thataka kalpui zel atul ti an soyani lunglaya po DC pukulo thongan ea hovin office COVID-19 chungchanga wing khan Health and Family Welfare Department le district nei tu te an thukhoma shikai pun le thula lowin po cha dan tur te le lunglei district COVID-19 dawna manro omek den munte an soi ho lunglei DC chuan khovel ram sanga COVID-19 shi adar le mek to ti soin India rama po shikai mek sangthum zanga chuang anum mek awangin lunglei district po an lowin po cha loka adona manro an nei den mun ta thlir hoba tulani atia Health and Family Welfare Department ho du te chu an mamote ane na thlenwat turin ashiat tirani BJP Mizoram Headquarters to Wayne Khan Aizawl and Pisa Mipuiruna Good Governance Day Paulin and in Khoma. Hehuna hian BJP State President Puvanal Muakan Good Governance Day to December somni panga man turnima se Christian State chuan an rem chan dana zarin ahun sonin an mang mai thina anni BJP Mizoram State po in buina an mang ta ani atia Good Governance Day na tum chu sarkar thale dik mipuita na sarkar thane ani ti soin sarkar tha siam tur kong tam taka oma Mizoram hian Good Governance a omem ti chu en turani thu soya Mizoram mipui mang ang aw role an shia thule sarkar na thokten an tho hlo ahun taka an la theilo chuan sarkar in rel bola tha Mizoramin anei loti ati lan chian thu soibok Good Governance Day polling khoma hian State CSM and PC General Secretary Dr. Zonun Tuangan Good Governance of Prime Minister Narendra Modi's government ti tupui mangin Prime Minister Narendra Modi ka iswai sarkar tho sang asoyani Sial Hau Bok Chau Golden Jubilee le Sial Hau Horun Pui Chu Wing Khan Bial to MLA Minister Engineer Larin Aman Pui Minister hian Sial Hau Kholaili Zolbuk ko na Jubilee lungphuna hon nuwa Community Hall Vantla in khom nei chun zamani a hehuna hian Minister chuan thu soin Ramboi in Mizoram atwa mawanga khutam takin ma ni khuwa an chua san thule chutiang kho khom tuar ve tu Sial Hau khwa in Bok kho a bolan tan thar le na Bok Chau Golden Jubilee alom thei chu thilom takani ti a Minister Zuan Ramboi awanga mitui ne na ma ni pian le seilana khuwa chua sana hlim taka Bok kho thar le turakir le ta he khwa din thar le tu zong te zana chebaya buk thu le alom pui thu soin khotlang an mangai na le an tumro na zar zovin tu na mi ten Golden Jubilee hlim takin an lom thei ta ni ati Minister John Mipui Kalkhom te Mizo nam ta na martar te in pe na ranga aram ta na thil tha pakhat tal ti tum theu turin acha a engna po thokse taima le rinom taka thok turin acha a anna tho chu an mani tan chau ani lo thu le ram tan po ani telani ti thinlunga vunga malam panzel turin a somani Sial Hau khoi Mizo ten thlang an tlaka anol puin Mizoram an lua chonhulam kum sang kha jasari somsari ataga sang kha jasari somriat vela lwa tan nya ngayani a tuna hian inding lai za som pasari omin chung kwa za som le mishing zaluk pani an cheng meka zirnalama anganwadi atanga high school thlenga oma health sub center ombok
District Headquarters the le thingtlang kho pui lian deuh deba bol hlo som bol dan chungchang ve in khan Aizawl UDNP Directory da soi ho bani soi ho na kai shwai tu UDNP Secretary Pulalmal Soma Pachau chuan National Green Tribunal in State Tamzok te an bol hlo som bol dan fel tok lo wanga poisa tam taka choi tir lain Mizoram chu a choi tir ve lo ti a chuti rualin District Headquarters le urban town dang te a bol hlo som bol na mun lo om lo na arang theyang bera de na tul thu soin hemi tana poisa man tur po planning department nen tang donin ngai to me kani ati soi ho na tel te chuan malana om tu re renga UDNP department a thokte district nei tu te le khotlang shwai tu te in ron ton chunga mala ka tul thuan soya bol hlo som bol na mun sakba ka asak zo nuwa en kol dan tur kal phung mu mal tak do na tul thu po an soyani bol hlo som bol na sum sen ngai tam lu tuk thin ti je omnan mun khata chau ni lo kho chu mun sang sanga som bol na mun siam dan rang taka ngai to ani sen ti a DC tin ten an district thaba bol hlo tling khom zat le engang bol hlo nge an ni ti lo zir chiang se bol hlo toi thei te chu atam theyang ber mimmalemo khotlang emo malang na in le tha siam na man ni se hemi tur hian department dang te nen mumal taka tho ho dan rom man ni se an ti bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani zo ko thar kal tlanga Myanmar ne na insum don to na ti chang tlun dan tur chungchang wing khan minister putijil nun tluangan a chen na in champhai karot venga champhai district borsa pu James larin chanale SP pularin puyawar te asoi pui Minister chuan puzoram tanga kai shwai Mizoram sarkar chuan kumsang ni som pakwa kumbul lama tangin Indo Myanmar border treaty changtlun chungchanga theitop chu in land custom station chuti changtlunga integrated checkpost a hlangkai turin ma alanga latia integrated checkpost a hian food testing lab plant quarantine center animal quarantine center or checkpost weight bridge le manro dang te da turani thu soin hemi tan hian cheng noi sang khat changa sarkar le pui tangin mu ani atia heiba ka hian zo ka thar le khomoi in kar le do tura ro manani thu soin hemi chungchang mala dan tur po soi ho tu lati thu soi Minister hoba soi ho na hian Myanmar tual chhum boina awanga Myanmar ne na insum don ton na chol thuap churem changa la a momal zo ka insum don ton na kalpui ani theinan boipui tulang angte lo in ma khwa a zir chena nei di se anti a kho chak tlang du mi puile sumdong ten danang taka insum don ton na an hlok pui theina turte man tlom zo ka ni tin mamo cha khai le bongruwa te mu ani theina turin insum don ton na chungchanga rom mana fel fai zog na ya mun danga an local pui to dan te po zirchian thani an ria thu te an soyani Minister hian zo ka thar kal tlanga India le Myanmar insum don tana ti chang tuna tur chungchanga Chief Minister ayo in Union Ministry of External Affairs le Ministry of Road Transport and Highways chang tu Minister te baka MEA Joint Secretary le Myanmar Ambassador to India te po mai chana alo dor to ani Andhra Pradesh ni Zanat Telugu Desam Party TDP President Chandrababu Naidu an Nellore District Road Show ani nami puin chil boina thlenga mi pasari an thi a midang pangana takin an hliambok wandoi na hi kandukuru khwa thlengani a TDP mi pathum chukora an tlaluma palidang chu chil hlumanni Punaidu chuan thi chung te hena zangadom na chengnoi som theu pe kan niang ti apuanga hliam te po damdoi ina akanani Ram chung pun sang sanga darkar somni pali kal te chung khan covid shikai zani somruk parian pu chuani a hen hun chung vekian en kol dam za somriat pahni an omani shikai sing za somko pariat point pariat andama Union Health Ministry soidanin tungden mona shivei sang thum zanga somnga pahni anom mekani heti la hian dan na pek na po tho chun zom zelani a darkar somni pali kal te chung khan mi sing kwa sang kon he na thdan na pek ani a tun thlengin mi vaibel chani somni chuang ne na thdan na pek ani to ani Uzbekistan na Marion Biotech khodam doi siam no pang pani an thi thu report a mawangin sarkar le pui chuan he dam doi hi enfia torin Chandigarh Regional Drugs Testing Laboratory athona Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia soidanin Uzbekistan thil tlengi shedani vele UP Drug Control le Central Drug Standard Control Organization teamin Noida Marion Biotech mun hin enfia ngala an report dana zarin malak zelani ang ati Chanchinthar top na natlang pui COVID-19 strict chuak thar wangin chi ai le non phung pa ngai pela kala tol na ala omri lova Health and Family Department chuan an ngai
District Headquarter tele thingtlang khopui lian deuh deba bol hlo song bol dan chungchang we inkhan Aizawl la soi hawani zo ko tharkal tlanga Myanmar ne na insum don to na ti chang tlon dan tur we inkhan Minister Puti Jalan tuanga hovin champha ya soi hawani Andhra Pradesh TDP President Chandrababu Naidu roadshow nei na inchil boina thlenga mi pasari an thi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani